Gljivarsko društvo Novi Sad postoji već 17 godina. Naši članovi su ljubitelji prirode, prvenstveno ljubitelji gljiva, osobe koji se iz različitih razloga interesuju za gljive. U našem timu postoji nekoliko doktora nauka koji su mikolozi, znači usko su vezani upravo za svet gljiva i izuzetni stručnjaci u onome što rade. Kada dođete u gljivarsko udruženje Novi Sad, možete pristupiti nekoj od naših sekcija. Jedna od njih je i naučna sekcija, koja se između ostalog trenutno bavi popisom gljiva Fruške gore. Ovo nam je izuzetno važno da bismo mapirali određena područja na kojima rastu posebno retke gljive i da bismo lobirali da ta područja postanu područja prvog stepena zaštite u Nacionalnom parku jedinom koji imamo u Vojvodini. Kada dođete u udruženje, stariji kolege, determinatori, stariji gljivari i gljivarke će vam pomoći da se upoznate sa svetom gljiva. Na svakom našem sastanku, koji se uvek održavaju prvog utorka u mesecu u 18 ili 19 časova, o tome još obavestimo članstvo, vrši se determinacija donetih gljiva koje su članovi sakupili na terenu i pritom možete da naučite izuzetno mnogo o različitim vrstama gljiva. Ko je zainteresovan da napreduje u gljivarskom svetu, može da se edukuje i jednog dana polaže za zvanje gljivar koje organizuje Mikološko-gljivarski savez Srbije, znači polaganje za to zvanje. Također postoji zvanje determinator za malo iskusnije i, kako da kažem, mnogo edukovanije na tu temu. I sve to je izuzetno važno da bismo u svet gljiva, koji kažu da broji preko 2 miliona vrsta, uplovili sa što većom sigurnošću. Da bismo mogli da posavetujemo berače šta smeju, a šta ne da beru. Da bismo mogli da utičemo na ljude koji, recimo, prodaju na pijacama samonikle gljive i da bismo doveli do toga, do većeg stepena edukacije u zemlji, u kojoj inače svake godine, nažalost, na desetine ljudi umire od trovanja samoniklim gljivama. Svi koji žele da nam se priključe mogu se na našem sajtu, znači Gljivarsko društvo Novi Sad, ili na Facebook grupi Gljivarsko društvo Novi Sad također, informisati kada su sastanci. Najčešće su na Prirodno-matematičkom fakultetu na odseku za biologiju u jednom od amfiteatara, a u zavisnosti od situacije narednih dana znaćemo uskoro i kada će biti sljedeći sastanak, znači prvog utorka u decembru. Dobrodošli i dobrodošle.